Ulalele isinkwa sokusa, izwi eliqinisayo kuSolusi FM 93.8. Ngiyalibingelela balaleli eSolus FM. Ngithanda ukuthi sibonge umlimu ngaleli thuba asinike lona ngalale ekuseni. UThixo lenjongo yokukhuluma lathi ngoba esithanda. Ekuseni namhlanje sifisa ukukhangela ibhuku likaMahubo chapter 23 ivesi ngelika 1. Uthi yena uJehova ungumalusi wami, angikuswela lutho. Now ngifuna sikhangele ibala elisetshenzisweyo lapha, uJehova ungumalusi wami. Abafunda kuHebrew, abanye they can say Yahweh, abanye bathi Adonai. Esikhiweni kusetshenziswe uLord, Lord Jehovah kwezinye indawo laphana, kwamanye amaversion. Ngifuna sikhangele indaba leyi ekhulunywa lapha ukuthi uJehova ungumalusi wami. Kutshoni okuyinto lokho? Nxa sikhangele umlobi kanti usiphani namhlanje lapha. Right, into yokuqala engifuna siyikhangele. Nxa sikhuluma ngoJehova, kusegcekeni ukuthi sikhuluma ngoNkulunkulu uqobo lwakhe, umenzi wezulu lomhlaba. Kodwa nanti udaba phela, nxa uJehova esesiba ngumalusi, sokusitshoni kithi lokhu? Ngezinye indlela sithi thina okuthiwa ngesikhiwa yi-incarnation. Sibona ebhukwini likaMahubo kuphuma okuthiwa incarnation of God. uNkulunkulu eguquka ekubeni nguNkulunkulu esiba ngumalusi. Nxa singafunda kuhle eBhayibhelini sikhangele indaba leyo ukuthi uJehova waguquka waba ngumalusi. Singaya ebhukwini elika John uchapter 1. Sihlangana lendaba emnandi futhi. Uthena ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, eloNkulunkulu ekuqaleni. Izinto zonke zenziwa ngaye. Uverse 14 ayesesithi ulizwi wenziwa waba yinyama waphila phakathi kwethu, enjengozelwe yedwa kayisecele inkazimulo lomusa. Right, into engifuna sikhangele lapha bathandekayo. Nansi sibona lapha uNkulunkulu engulizwi eguquka, ethatha isimo somuntu esiba yindodana kaNkulunkulu. Kanti kuJohane uchapter 10 ivesi 11 levesi lika 14 siza kuthola lapha uJesu ungumalusi olungileyo. Nxa siyibisela ngale kuMahubo, uthena uJehova ungumalusi. Ngapha uJesu uthi yena ungumalusi olungileyo. Nxa sikhangele i-incarnation of God ebhukwini likaMahubo, kuyini esikutholayo ekuseni? Sithola ukuthi uNkulunkulu okhulunywa kuMahubo nguye uNkulunkulu ulizwi okhulunywa kuJohn uchapter 1. So ke singananzelela la lizabona ukuthi uDavid uphakathi kwesiprofeti esikhulu. uNkulunkulu wayemambulela indaba yobuNkulunkulu bukaKristu eguquka esiba ngumuntu, esiba ngumalusi. Now sisiyagcina, ngifuna sikhangele lesiphathi. Nxa uNkulunkulu eguqukile waba ngumalusi, wena kuyavuma yini ukuthi uwale ulokho ungumuntu? Cha, wena usumele ube yimvu. Yikho phela uDavid esithi siyizimvu zedlelo likaNkulunkulu, siyizimvu zedlelo lakhe. Kanti kuJohn chapter 10 uJesu ekhuluma ngoba ngumalusi olungileyo, thina usibala njengezimvu zakhe. Umalusi olungileyo uyanikela ukuphila kwakhe ngenxa
yezimvu zakhe. So thina siba yizimvu, right? Nxa sisiya cina bathandekayo, sifundo bani okumele siphume laso ngayena le ikuseni? Sesibonile ukuthi uJesu ungumalusi, nguye uJehova okhulunywayo kumahubo ngo-23. Sesibalile uJohn 1 wasivezela ukuguquka kwakhe. Sesizwile thina ukuthi siyizimvu. Nxa sigoqayo asikhangeleke uMateyu 11 verse 28 saku-31. Angisoze ngiyibale. uJesu uyanxusa lapho, uthi yena, bonke abakhatheleyo abasindwayo, thwalani elakhe ijogwe elilokuphumula. Abesesithi lifunde kimi ngoba mina ngimnene njalo ngizehlisile. So-ke ukuba yimvu kutsho ukuthini? Kutsho umKristu olesineke, olesizotha, umKristu ozehlisileyo phambi kukaNkulunkulu. Ngoba nxa uNkulunkulu wakho ezehlisile, waba ngumalusi, waba yindodana, lawe ufuze uzehlise, ube lesineke, ube yimvu, ufunde ku-character yemvu njengomntwana kaNkulunkulu oyimvu yomalusi, umalusi wethu uJesu. So-ke in conclusion, abesesithi yena angiyikuswela lutho ngenxa yokuthi uJesu ungumalusi wami, angiyikuswela lutho. Indingeko zami zonke ezempilo uJesu Kristu uyazinanzelela futhi uyanginakekela. Ngamafitshane bathandekayo, akuthi namhlanje ngosuku kutshisa kunje, izulu lingani kalikho, lemali kayitholakali, khumbula umahubo ngo-23, uNkulunkulu owaguqukayo waba ngumalusi, lawe uguquke ube yimvu. Imvu, nxa usuyimvu, uza kuthungamelela emadlelweni aluhlaza, lapho okulamanzi amileyo khona. Uzanatha udle esihotsheni sethunzi lokufa, ngoba yena uza kuba elawe. Sengathi uNkulunkulu angabusisa ukufundwa kwelizwi lakhe ngayena le ikuseni. Siyabonga. Ulalele isinkwa sobusa, izwi eliqinisayo kuSolusi FM 93.8.